Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Joint Action Committee jong South League Sang Bhalang kibakan thup ya ke KSU ke FKJGP ke HNYF bat ke RBYF haka arp nyotrek unailur arajar arfuar kalapan remjur ya ke jingsha penyap dusmon jong samla nisha nongbet nagasnong yo molong hau bar jala haka sngina kong hasurok snong jong kasnong paham CM Ribhoi district haka jinga krem begilat pathai kubur chairman jong Joint Action Committee ubaya shan lang khar shan lor ula pentip ba on sepelong da ji ai paj ba bat kumjuru ke jing thang bombiti ha ka lai pho trek unai lur arajar arpuar kaban sedang nadu ka snong yo molong bat ya ka ba on sepenkut hakmat ka nongpo town shopping complex ko nagaliang jumi ga sausang ga Joint Action Committee jung sausang iwan hangni ban tumpau di susi ga pau alor ke jingsha khat jubor no jingwei lagi dekat jaga jadri juni i samla nishanong bat ha une upuiwir poihap ubre ubar jala ubarni uber thapa ubala khat jubor ke jingim jingi nak pepenkam dagi tiar banap hadu ba umilong shu banpej kane kalong ketika kane kapani ya ka jing sengsorong bujugu ba unut ban yurat banut ban takti ban khat ke jingin jongki pardo persoalan bujingi dan kalian jungi ga jong sungti jong sausan ni wanangne bru ban remjur yone ujat yone uzreu belanut ban le dusman hadu katne ya iwe ni khot ke jat berjungi bat nakalian jungi ki South Ligisan ni buru ya ka jimbete shepi baro ki barjala di basa apa jala ka jungi ladai ha ki khap kaput lana wat plexor lana hegnu ni dong ba pinong dei ban jerong kejap ya iweru nagi khot bijak berjungi bala darangja ni sman angir ngimte gibru ki bom tip iga barang tip ya kilo ngiru ngila hi bande ya kane yapi tang ba atau da burom ya gi khot bijak berjungi kanang ba mengiru nagaleng jungi ngila burom lang yapi umri burom ja kalau ja ni skim ta kalau kunci sapia kita iwe samla i bahasa ko asnang mulong kabahap i ne pokadong kathai lupa ujungi te agre pone nakliang ujungi ki sausen ki baju ya trelang na por abakuntuk na duka KSU FKJP KSUNF bat ka RBF alor ka jing chat khat bor jong ini i samla te nakliang jong ka jungi ki sausen ni lebu labui ka rally ka benlong mentau naik ke live portrait tak hak sing trading mentau priu kami sedang nadu por RBJ lo paisngi nanti nan po yo mulong bat untut hangne hapo muda kompleks support po dpd bukne karali nakliang jungi ki sauseng di kerpat cha baro ki rupai ba nadu ki school ki noikai ki nomikman ki nongsonkan ki nongsongyo bat sabro ki nong nya kali ki dorpasnong ki seng samla ki seng lokmi ba pinwan ban yesnok tilang bangi sya kene karali kablong kunci benta bangin penremjur ya une urupong senam blasium ya jingim jong wei samla glului ba kade karali kami pelong kalong sebenta ka sutia ya ki kun samla apa kadong kathai jongi ba ki de bentip ki de siar ha bi de bat kini kam poikha poiman bat ki bomde pat ki na ki chat pure jongi Dagunta section biang nak liang ini nak liang jungi sauseng ni khot ipi baro opinia poi betia wan sementara bangi hak te garali kamu sedang ngadu arbaje na po yumulong ka berkumpul pat hapo muda kompleks hanupo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.